mu ntambara imaze iminsi hagati ya leta ya Israel ndetse na leta ya Iran. Abanyapolitike, abahanga mu bya gisirikare ndetse n'imitegurire y'urugamba bakomeje kuvuga ko leta ya Israel yasebeye kuri uru rugamba ku buryo bufatika, ndetse n'inshuti yayo leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ngibi byagaragaje isura mbi ku ruhando mpuzamahanga kuri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Israel nyuma yo kugaba ibitero karundura kuri leta ya Iran, bavuga ko bashaka guhashya umugambi wa leta ya Iran mu gukora intwaro za kirimbuzi. Ibi ngibi leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Israel, abahanga mu bya gisirikare ndetse n'abasesenguzi bakomeje kugenda bavuga ko leta ya Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika nta kabuza basebeye ku rubuga rw'imirwano imbere y'igihugu cya Iran. By'umwihariko njye mugiye kubana muri iki kiganiro ndikiyera umuhumuza. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse na like kugira ngo tuhite tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Bahaye ikaze. Muri iki gitondo Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz akaba yatangaje ko igihugu cye cya Israel cyari gifite gahunda yo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah mu ntambara yamaze iminsi igera kuri 12. Mu kiganiro na televiziyo Kana yo muri Israel, Minisitiri Katz ku itariki 26 Kamena mwaka wa 2025 ahangaha yatangaje ko perezida w'ikirenga wa Iran yakijijwe nuko yahungiye mu ndake ubwo Iran yatangiraga kugagaho ibitero na Israel ku itariki 13. Minisitiri wa Israel Katz ahangaha yagize ati, nekereza ko iyo umuyobozi w'ikirenga wa Iran tumubona twari kumuhitana, ariko mu by'ukuri Ayatollah yarabimenye hanyuma ajya mu ndake mu kuzimu kure cyane. Akigeramo kandi nibwo yahise ahagarika itumanaho n'abasirikare be bakuru basimbuye abari bishwe. Ibi ngibi byarangiye rero tudashoboye kumubona. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ku itariki 17 Kamena nibwo yatangaje ko perezida w'ikirenga wa Iran Ayatollah yihishwa ahantu hazwi neza kandi ku byo kumwica byakoroha, ariko mu by'ukuri iyo gahunda ikaba idahari. Perezida Trump yagize ati, mu by'ukuri tuzi neza uwitwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran aho yihishe. Iki ngiki ni igipimo cyoroshye, ariko ntekereza ko ahari aratekanye ubu ngubu. Kuri ubu ngubu ntabwo tugiye kumukuraho cyangwa se kumwica, ariko ntidushaka ko misile ziraswa ku basivili cyangwa se abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mukuru w'igihugu, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, yari amaze iminsi agaragaza ko kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah ibi ngibi byaba ari amahitamo mabi kuko byagira ingaruka ikomeye cyane. Ariko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we nagaruka byumva, ahubwo we yavuze ko kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran ibi ngibi byaba ari igitekerezo cyiza. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah mu by'ukuri nawe yari ku rutonde rw'abo Israel ishaka kwivugana. Ibi ngibi bije nyuma y'uko ibitangazamakuru byinshi bikomeje kugenda bivuga ko leta ya Israel yasebeye muri no ntambara, ahubwo ko igihugu cya Iran kihagazeho kigahagarara butwari kikarwanya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Israel. Ibi bibaye nyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump asaba umunyamakuru wa CNN Natasha Bertrand kwirukanwa burundu, nyuma y'uko Donald Trump ashinze n'umunyamakuru gutangaza nabi amakuru ajyanye n'igitero iki gihugu cyagabye kuri Iran. Natasha Bertrand asanzwe ari umunyamakuru wa CNN ukorana bya hafi na Minisiteri y'Ingabo mu gutangaza amakuru y'intambara agiye atandukanye. Uyu mugore ni umwe mu bakurikiraniye bya hafi ibitero leta zunze ubumwe za Amerika zagabye kuri Iran mu rukere ku itariki 22 Kamena mu mwaka wa 2025. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zigamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu cya Iran mu gukora intwaro za kirimbuzi. Kimwe n'abandi banyamakuru benshi, Natasha Bertrand yavuze ko nta gihambaye ibitero bya leta zunze ubumwe za Amerika byakozeho kuri Iran. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko atashimishijwe n'ibyatangajwe na Natasha Bertrand. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump atazuyaje nibwo yahise amusabira kwirukanwa nk'imbwa. Ahangaha Donald Trump yagize ati, Natasha Bertrand akwiye kwirukanwa muri CNN. Naramukurikiranye mu minsi 3 atangaza amakuru y'ibihuha. Akwiye kwirukanwa agasohorwa hanze nk'imbwa. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ibi mu gihe ibitero bya leta zunze ubumwe za Amerika kuri Iran bikomeje kutavugwaho rumwe. Ubuyobozi bw'iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika bukaba buvuga ko ibi bitero byashegeshe Iran ku buryo bugaragara. Ni mu gihe kandi itangazamakuru ryo rigaragaza ko nta gihambaye cyangwa se igikorwa gifatika ibi bitero bya leta zunze ubumwe za Amerika byakoze kuri Iran. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku magambo akomeye yavuzwe na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz. Njye mwabonye muri iki kiganiro ndetse umuhumuza ndabashimiye.